Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava javnost da će zbog radova u ulici Jovana Subotića od ponedeljka 24. do petka 28. avgusta privremeno biti izmenjene trase autobuskih linija broj 1, 8 i 17. Linija 1, smer A, Klisa, Liman. Na raskrsnici Kisačka, bulevar Kralja Petra I, autobusi će skretati desno na bulevar Kralja Petra I, levo ulicu Braće Jovandić, saobraćati ulicom Vojvode Bojovića, skretati desno ulicu Jovana Subotića i dalje nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristit će se stajalište bulevar Kralja Petra I, Kisačka. Smer B, Liman, Klisa. Na raskrsnici Vojvode Bojovića, Jovana Subotića. Autobusi će skretati levo ulicu Vojvode Bojovića, saobraćati ulicom Braće Jovandić, skretati desno na bulevar Kralja Petra I i saobraćati do Kisačke ulice, gde će skretati levo i nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristit će se stajalište Vojvode Bojovića socijalno. Linija 8, smer A, Novo naselje, Liman. Na raskrsnici bulevar Oslobođenja, bulevar Kralja Petra I, autobusi će skretati desno na bulevar Oslobođenja, levo u Jevrejsku ulicu, desno na bulevar Mihajla Pupina, gde će nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristit će se stajalište bulevar Oslobođenja, bulevar Kralja Petra I, Lutrija. Smer B, Liman, Novo naselje. Na raskrsnici bulevar Mihajla Pupina, Jevrejska ulica. Autobusi će skretati levo u Jevrejsku ulicu, desno na bulevar Oslobođenja, levo na bulevar Kralja Petra I i nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristit će se stajalište bulevar Oslobođenja, Jevrejska kod Futoške pijace. Linija 17, smer A, Big, centar. Na raskrsnici Kisačka, bulevar Kralja Petra I, autobusi će skretati desno na bulevar Kralja Petra I, levo ulicu Braće Jovandić, saobraćati ulicom Vojvode Bojovića, skretati desno ulicu Jovana Subotića i nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristit će se stajalište bulevar Kralja Petra I, Kisačka. Smer B, centar, Big, redovna trasa.